representing American business and industry. مابەستا کۆنفرانس ڕاکێشانە کەمپانی و کاردارên ئەمریکی بووش بۆ عێراقی لە دەمێک و ئالۆزیەن ئەولەهیە عێراقێ بالا جیهانی ڕاکێشانە عێراقی دەبێژن دەلیڤەیەن کارداریەژی لە وڵاتێوان زەحفن. راست الشر هن الهنك جهة بس وكدو جيانك عادي خلق تشيت شغلي خلق تشي مدرسة تشن مالي اف جيان جي بردوامة اش مرة مهمة خلق الفيدري بزاني راست الشر هنا بس جيان جي هر بردوامة الويدري ومدفي امريكا جي فكر بك نغير افرو ونغير سبه بس دي سبه وسي سبه تشاوا ام ابوريا كردستان بقوت بكن بحيز بكن جا روجك بي افشر داعش خلاص بو ام حاضر بين تشاوا ابوريا خو ترتيب بكن وتشاوا بهستر بكن قالوا امريكا ولاتك قربانيين هري مازن دي ولاتي دانج بو غهرينا رژيم سياسي وتشاوا بكاربا اليكاريا گشكرنا ابوريه وي بكا. Well, there are a lot of structural issues inside of Iraq that need to be addressed. gelek pirsên şengisteyî li Iraqê hene divê bihên çareserkirin. Ev demeke gotûbêj li ser heye. Karsaz bi tenê wî demî qesta welatekî dikin, dema yasayên karsaziyê hene û atmosfêreka aramiya karsaziyê heye û şiyanên mirovan lê hebin. Ev hemû di proseyên aboriya Iraqê de hene. Dema ji aboriya standard ber bi bazar û karsaziya vekirî ve diçe. Ew karsazên zûtir diçin Iraqê ew ê qazancek baştir bikin. بەشدارên konferansî hevbîr bûn ku şerê Daeş û rewşa bi tirsa ewlehiyê sedemê dûrxistina kardarên biyaniye ji Iraqê lê cudahiyên siyasî û gendeliyê aboriyê Iraqê wêran kiriye.